Dipupan barialong Raki hormu pen banghini polisari deng kacing nang. Karbi Longri ang kangalong ta Rusemson singing tiya mahang githek ingdeng paroi sira krehini katalon pon. District Press Club of Karbi Longri amahang githek ingdeng por ni katalon pon. Casper Society atumpen Rusemson sing tia kumlin kang pupon. Karbi Longri Abirta ke lang rapera doan aphan kardom bajirik lo kardom. Non Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang Nilisabi Josephine Tisopi. Non ang ton pen Birta Juponik sinang. Karbi Anglong Police atum Dimapur pen hawar ke haranat Raki hormu ke ponji aphan kabor ipu joy pen Birta long dunsi thang ni phaisir kebarni Dipu Police Station kaparlo Panbari Forest Gate along NAKE checking aside deng ponsi hem konglong ka chehla ratum aphan kiri ka kuru sai ke deng bomahut ihu motor registration number AS09A C7945 along kache thabduna bang phi inud Jusnat Begam Jamborong along pen homkre phosabuna homlong pon. Lasso sabuna home along Raki hormu mate heroin gram pharo isira troxer kebra plian longpon. Hithi kulara long lasso heroin ador lakha kre pliador an doji. Kachingnang chek bang phi Jusnat Begam ahem Dipua sor lapen arisang ho Abdul Salam pusi pangthek pon. Lasso heroin Dimapur pent hawar ke haranat ke ponji aphansi kabor I pusi karju pate roga hut chethan pon. Lasso heroin lapen kachingnang cheka tuma phan police atum chepari deng ponsi karju pater tora sai deng pon lo. Pujay ghar kor. Pujay dipang lo. Ha? Pujay do no halo no gaw ase na. हाँ तो डायबिटीज আছে তো ডায়াবেটিস হয় নাকি তো না না এটা ডাক্তার নহয় ড্রাগছ আমি এবার পাইছো এই পানবাতে আমি ধরেছি মই ইনফরমেশন আছিলে যে আজি ধনচিৰিৰ পৰা এনেকে হাওৰা ঘাটলে ড্ৰাগছ মানে এজন দুজনে লৈ যাৰ ইনফরমেশন আছিলে তাকে আমাৰ স্পেশাল নাকা ইয়াত পানবাৰী ফৰেষ্ট গেট ডিফু টিঅপিৰ আন্ডাৰত দিয়া হৈছিলে নাকাত মই আছিলো আৰু আইসি ট্ৰাফিক আৰু টিএসআই আছিলে তাৰপিছত আমি তেনেকে 1.5 ঘণ্টা ভেহিকল চেক কৰি থাকোতে ঘপকে এখন অটো আমি চেক কৰিলো আৰু অটোত গোৱা পেসেঞ্জাৰৰ বেগখিনি চেক কৰিলো চেক কৰোতে এগৰাকী লেডি তেওঁৰ নাম জুসনাৰা বেগম তেওঁ হেণ্ডবেগৰ পৰা আমি 15টা সাসপেক্টেড ব্ৰাউন সুগাৰ সাবুনৰ বক্স যেটো কওঁ হেতু পোৱা হৈছে আৰু তেওঁ জুসনাৰা বেগম পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ হ'ল আপোনাৰ ডিফুৰ কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ ধনচিৰি পাৰ ডিমাপুৰত থাকে আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এজন আছিলে লগতে তেওঁৰ নাম আব্দুছ সালাম তেওঁ এনে অৰিজিনালি কৰিমগঞ্জৰ হয় কিন্তু বৰ্তমান চুমুকি ডিমাকা আছিলে তো তেওঁ দুজন অটো ড্ৰাইভাৰে কোৱা মতে একেলগে তেওঁ ধনচিৰি বজাৰত একেলগে উঠিছিলে আৰু একেখন অটোৰ পৰা আগতে নামি পেলে এখন অটোত উঠিছিলে আৰু দুইজন একেলগে আছে তাৰপিছত হিহঁতি ইন্টাৰোগেশনৰ মতে হিহঁতি হাওৰাঘাট গৈ আছিল বুলি কয় আৰু ইন্টাৰোগেশনত যিমানখিনি এতিয়া পাৰিছো সেইখিনি গম পোৱা গৈছে যে তেওঁ ডিমাপুৰৰ দুজনমান মানুহে তেওঁ মানে লেডি গৰাকীক এই ড্ৰাগছখিনি দি থৈ আহিছিলে আৰু কিমান মান পৰিমাণৰ ধৰিছে এটো হল 194 গ্ৰামছ হয়
ইয়াৰ বজাৰ মূল্য জেগাই জেগাই অলপ বেলেগ থাকে কিন্তু বৰ্তমান আমি 14 লাখ মান হেৰি কৰিব পাৰোঁ মানে মানি ল'ব পাৰোঁ আৰু কিন্তু মানে যিমান চ'ৰ্চৰ ডেষ্টিনেশ্যন দূৰলৈ গৈ থাকে তাৰ দামটো সিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে তো এটাই দাম বুলি নহয় বেলেগ বেলেগ মাৰ্কেটত বেলেগ বেলেগ দাম থাকে Thangthangniphai nerkebarni dipu ru samson sing timir birialong APSLC atumpen ru samson sing tiam hange thek ingdeng pharo isira krehiniarni talonpon ada porphai kre isia por APSLC mai phuje ai kathar pen japonsi APSLC along klembang phubang phia tumpen ru samson sing itia kumlina long milur kai pon pen si talonpon reporters journalist atum aphan chorolo ini 112 Haroi Sira Krihini Aphong anniversary Samson Singh Inti Pirthe Kahache Arni Alangli ha tika alum si amahang theklo alangli po Hengkur Singh pulo lapen alangli tum along sakuri apo bang sakuri ke klempot nogang ta dudam long golaghat ta dudam lo ha phike ache the ki jut ke la ke ha nogang adung si Karbi Anglong ar lutima ta nogang adung halo soi ke nogang ta Karbi Anglong nang po la son lo pini alangli mahang ke thek arni pura ilitum ning arong nang kok athe ke la pohelo awe det lo sita ning arong nang kok athe la pohelo alangli jong si amhang ar nam jong si alangli phan amhang pa pe thek thedet asonte ilitum Karbi Anglong la non modern arni Karbi Anglong avedet je podlo ahok lo Karbi Anglong ga prang be na dulo Karbi adet ke sita non modern arni Karbi Anglong abang non modern system democratic system India constitution selam pen akimi selam pen sadhin independent India angbong ilitum innetum ta isi akhailu puitum cipudun long le det je podlo ang thun alang litum alang li si ing thun nun lok lo aprang penta itum Karbi richo tum dolo ahok lo hala ke ha British tum hala tum ta chingwai dun lo la si apang ke Mikir Hills track tu long lo Mikir Hills track long le Karbi adet avedet richo avedet sonde elitum Mikir Hills track avedet je pod lo Mikir Hills track avedet sonde elitum Mikir Hills autonomous district avedet je pod lo la pen non Karbi Anglong autonomous district ba autonomous area nang ke district ta hini lo autonomous area ta ilitum avedet je pod lo la si ilitum inning karong pini alang li phan ar nam si hempu ar nam si alang li phan amhang pa pe thek lo la pen alang li phan pa peris set khangjang lo la posi ilitum adet ang thun ka chelong du la posi ni tum ningarong pini ilitum nitum APHLC all party leaders conference pen ke nilitum CC committee along tin a constituency la council a constituency along tin ta pini pa talon lo pini arniama pini ning hok ta talon et lo padap pen aja tu ngi tang et lo aja tu claim bom la non dak di phu bang ni tum pini ke claim lo la hello nang li tum phan an ta churul kardok Lakhain ko ratrok duar bagori MSC constituency angkang bhomtia hithia dungheralong ru samson sing tiamir birialong ingdeng pharo isira krehini ru samson sing tiam hange thegarni duar bagori APHLC klembang phuatum milur kaiponsi talonpon Thangthangni phainer kebarni district press club of Karbi Anglong chihek pen DPCKA amahang ke thek ingdeng pho dipupa smile SAI stadium along talonpon Adabapor DPCKA mai phudigonto teron lapen kongchunbang Daniel Beatumari dengpen DPCKA alama ing thurpon labang soaphi pherangke klembang phukarli tang atuma phan chikimmo pon lapen DPCKA pen reunion atum angbong friendly cricket match pathupon si mesen pen ingdeng pho DPCKA amahang ke thegarni talon pon Thangthangni phai sirkebarni ru samson sing tiam hang ke thek ingdeng pharo isira krehiniar ni pache tondunsi sangti hidi NH 39 ato wara rayalong Casper society atumpen ru samson sing tia kumlin kangpupon lapen puthot ru samson sing tia kumlin along milur kaipon pen mai ing nipon
Laswa mai long aluhiman pen Casper Society mai phurupom rong hang Dr. Sarthei terang lapen kaprek man peng gido tum chatong dun. Ating nenji bu Bangala masih bangwe. Ating ilitum pini dak kido long pop longri longpat kilong ke madu kacibatu kacwani ta gali lage alangli ru samson sing ti pithe kido angko alangli kacali teng pen kithe ka teng pen kacibatu ka teng pen mate khai phan ka ching hon ajoi ni rad ajakong pangrum nai pu mate karbi yang bong unity do nai pu alangli si pinang cipaduk pon pen litum han district an ke na balong pon lo laben district council ke na balong pon lo la so ajoi ni si pini litum stame kaprek adim le dunji pusitame avar sai ke long da mesian lo lasi doan tum stame alangli phan ke mu pithe kang tang ongli kang tang stame ting ne ponang ne archo garang ji Pinia Abirta pon sing ton poniglo dome thakme Kardom.